Kalakasi Students Union KSU haka pratarik menta ubnai. Kalapeteng ban pelong ka jingkhanra ya ki barjala, ki bamdan ya ki work permit but label license. Da ka ba penher kerat ru da ki spa angut ki nong trebela barjala, ki bamdan ya ki kot kisla ki babiang. Ya kani ka jingkhanra ka seng kala penlong hai ki benta jong kathain mau pram bat mau lai, ka balong ru shibenta ban penbor ya ka sorkar, baka day ban pentre kamno mardor ya ka inaline permit ILP, but ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA 2016. Ha shibenta jong kani ka jingkhanra, kaladon ru ka jingra da ki plakat ki baong. Ngidon ya ka KHAD Trading by Non-Tribal Regulation 1959. Ngidon ya ka Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions and Service Act 1979. Kibala banya kon persya ya ka jingwan rung kerthep jong kibriu kibana syabar ka jela. Henry kitu kepadan hakabor kim kwa satya ban pentrekam yaki. Kumta ru ngi nakalang ka KSU, ngidon ya kahok ban pentrekam yaki an, kibaladan lupa, lani bantaw an nakabenta kabha kamet jong kajat ben rio, haba kitu kepadan hakabor kila pulam ban pendab ya ka ay kabaki day ban le. Nalor katala sa kiru yaki ni kinong bela barjala kiblasya penra da ki plakat ki baong. Ngila bandrung da kabasuk siya Meghalaya, namar kaday kaway na kijala kabamtre kamya ka ILP hakatan siya tela mingi jong kari, bat ngala banday unong Bangladesh, Henry Manu bantip ni ito ya nga. Nakalyang upresiden ka KSU mauprem u arestun taba ulaong. Ngila penlong ya ka jingkhanra ya ka work permit, bat siyam badon da kispa ngut kinong trebela barjala, kibambiang satya ya kikot kisla. Nakapor siya kapor ngila jupan pa siya ka sorkar halor ka jingdon kampan pentre kamno ya ka ILP bat ka MRSSA. Henry ka ni kamsyam na seso satya. Menta ka ni ka jingkhanra ka datang ka jing sedang. Ngipa ru ya ka kubor ka basyak dar siya ki kontraktor, baki day ban penti kena babaro kinong trebela, kibakiwan yalam, kiday bandan ya ki kot kisla ki babiang, lem kumta ka sengkan palit paya ki ulaong. Katbaha kathain maulay, ka KSU kalayo ban bat penpaya palat shispa khat nyongut ki nopre barjala ki bamla ban peniye ki kot kisla ki babiang. Nakaliang ka KSU masakal kasi kayo ban khandra di barjala ki batrai po than mulai nakaliang KSU kayo ban phala si cakabi kiwan ka ayo ban bat adu shispa khat nyongut basu thumula lai ba tang rengut nasi spak kak nyawat tang rengut tidak badan efek nai nakaliang bastam matbam nun efek nakaliang kesen hi kapaka sarkari kapaka rekam ya ka ILP kapaka rekam ya ka MRSSA nakaliang kesen kadi tang sedang ani smart niya smart banginang senra teknik mender ba panbala pian kemiang kau permit nakali ka beri nyukrap han mulai jongi berpoe ni KSU mau perem sakil baru menang stab alai khandra abi de bek work permit lagi benta juga ni ka mau perem di mau program di lain dari khana sini nakalian gojungi berkot adu stab kam sukta alai khandra ka bangi layo ban kem bun di barjala tiba ajan poi di kispa tiba trei di kam ki sai tiba per ba kem kot kam sla nakalian gaseng nak kapor ujukan mau sarkar abi de bek ni benta bat pembangi juong hi bangidan kami ka LP kumjuru bahkan petri kamno ya ka MRSSA dan kalian juga seng lagi gisngi kani ka ditang kajing sedang maka di ka ngakar go kubor sabaro ki nong petri lagi site repair dari kontraktor di praying dari ki petri ginu ni gibriu bikin petri lam bagi kot isla dari kam ki kot isla nakaliang kaseng minum syak bingin tray bangin be ni tigi jaka kumangila ale meneh de tang kita hi nakaliang kaseng ani gadi ko kubor pangapa sok ko ga barok ginong song senong ibaran kan diga put sam juga mau peram sakil manang ni sakman kumangala ban meneh pakajing khandra mindang khandra bat minum song thai KSU cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch. KSU cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch. KSU cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch, cầm chui sông thạch.